probleme vizgalete etirden inşallah. Gelo birayet Müslüman, Xweda di Qur'ana pîroz da me got hefta çûyî jî İslam dînê Xweda ji me re hatiye ji bonê ku em kêfxweş bibin di vî dunya hanê da di axîretê de jî kêfxweş bin. Yek ji wan noqtê ku Xweda dibêje qanûnekî min heye, yek ji wan qanûnê wî ji bonê di dunyayê de kêfxweş bin, rûspî bin, dilê werhet ve gere wilmêj bikin. Ayetek me xwend Xweda dibêje însan herdem hema di stresekî de ye, hema di şerekî de digel nefsa xwe şer dike. Digel nefsa xwe însan şer dike. Dibe wextê ku belakî tê serê wî tîsa qîrqîra wî ye aciz be ev çi bû? Çima hat serê min? Qey Xwedê neyarê min e îhtiraz dike. Dema ku xêr û bereketê careka dîşa nexweşîneka dê dest pê dike. Xweda pere dide ki dünyayê xira dike. Perê min e min xebat kiriye gerek kes ji min astîne ez nadim keskî her dem. Zarokî çêdibin ha wiha her dem di stresê de ye. Stresa hebûnê, stresa ti nebûnê. Feqet Xweda dibêje evê ku li mêj dikin dil rihetin. Ê ku li mêj dike ev derdê wanê hanê tune. Çima tune? Lewra evê ku li mêj dike eleqa wî, têkiliya wî Xweda xweş e. Dizane her tişt destê Xwedê de ye. Madem ku her tişt destê Xwedê de çima dikim qîreqîr? Çima aciz dikim? Xwedayê min her tiştî çêkiriye her tişt destî wî daye. Xêr were ji Xwedayê gere zanibim Xwedan ew jî tiştê anê şandiye. Belakî hat dîsa zanibim jî Rebbê vî kaînatê heye. Gelo Müslümana. Li mêj çima ew qasa mühîm e. Cahîn kewakîn bînne aqilê xwe li mêj. Çima ne tiştekî din? Wila em tev dizanin pênc heb esasê İslamê hene, yek ji wan jî li mêj e. Rojiye û zekat û hec û kelîma şehadetê. Gelo Müslümana, li gora İslamê şexsekî tê dunyayê awilî em di goyê wî de ezan didin. Ji bîr van nekin, wextê zarok û neviyê ve çêbûn, çawa hat dunyayê awilî di goyekî de azan din ê rastê de di ê çepê de de jî qamet bidin. Gelek însan zarokê wan çêdibin di mehsê me derbas ve têra xwe goranî û kulam û muzîkê godarî dikin, dawî de ma mostatkarî azan dî, ma qey tu nikarî azan dî, çima azan nadî, çima destpêka heyata vî zarokê bi Allahu Ekber ne de bi muzîk û bi tambûrê yani, ew jî eybeka me ye. Werhasil heyata wî bi azanê dest pê dike. Allahu Ekber hat dunyayê. Dewam kir 20, 30, 40, 50, 80 sal mir. Em çi dikin? Li mêja cenaze heye. Ew qasa. Heyata me bi azanê dest pê dike bi li mêjê xelas be. Yani heyat ew qaye. Li mêja me jî azanê heta qametê. Ew qasa. Ew qasa ne yani heyata te çi dibe bira bej azanê heta qametê kurtaya wî ev e. Gelo Müslümana. Xweda li mêjê pênc ferz ji me xwestiye di rojek de em bikin. Gere aqlê me da li mêj çi be? Li mêj wekine nefesê be nefes. Nefes çawa ku tu nedî nastînî tê bimrî, eva ku em li mêj nekin jî gere em bimirin. Wî ji aqlê me be. Aqlê me gere ev be. Xweda heyata me bi li mêjê ve daye girêdan. Çawa me got azan dest pê dike û li mêj diqede, heyata me çend noqta ez ê ji wara bêjim ku ewan îbadetê hanê, wan tiştê hanê Xwedê gotiye pêra li mêj bikin. Dema ku hûn dizewcin. Xweda zewacê bike nisîbê te vekî ezepê me inşallah. Wî duanê fî roya mübarek ji wan re bikin. Dema ku zewcin şeva ewil sünnet ew e, mêrûjin dema çi nava cihê xwe, oda xwe du rekaet sünneta bikin. Belkî ew şev Xweda zarokekî avêt rehma vî ji nikahanê. Heyata wî zarokê hanê bira bi li mêja dê û bavê dest pê bike. Dest pêke malbata wan bira bi îmanê dest pêke. Ne bi hec û emreyê ha ji bîr van nekin. Bi hec û emrê û zekatê rojiyên ne. Mêrûjin sünnet ew e ku bigîjin hev du rekaet li mêj bikin. Ev ya yek. Dema ku ni'metekî Xwedê dideme şükür em du rekaet sünnet dikin. Li mêje tîsa. Dema ku em sefer dikin ji mala xwe dertên diçin sünnetê çûndinê heye em du rekaet sünnet dikin. Ji bonê sefera xwe de her dem em bêjin ya Rabbi çavê te li me bi agehdarê me bî. Sefera me qediye em dizivirin malê pêxember du rekaet sünneta li mêj dikir. Tîsa li mêje. Di heyata te normal da belakî hat serê te. Derdekî te çêbû. Salatul hac em jê radibin. Haca du rekaet sünneta dikî destê xwe bilind dikî ya Rabbi ez mihtacê te me. Tîsas hatime berderê te ya Rabbi. Naçim ciyaka dî. Hatime berderê te salatul hace. Tu dixwazî tiştekî bikî, wela tu nizanî dukanekî, erebekî, malekî xêr e, ne xêr e, baş e, ne baş e, evî hevalê çawa tu nizanî. Salatul îstîxare heye. İstîxare daxwaza xêrê ji Xweda dikî. Ya Rabbi du rekaet sünneta dikim, destê xwe bilind dikim, ya Rabbi tu Rebbê min ez ebdê te me tu zanî ez nizanim. Ez ê vî tiştê bikim ez nizanim xêr e an ne xêr e tu derê xêrê ji min re vekî. Binê tu bi Xwedayê xwe re şêwir dikî. Daxwaza nasîhetekî ji Xwedayê xwe dikî. Te gunehekî kir.
درك على سنة توبتك يا ربي والله من خلاتيكي كر شاشتيكي كر تمن عفو بكي ربي عالم جارك قديم في توبة تعفوتك باران ناي باران قالوا جماعة ابن الولات ما باران ناي كسكي فعما درك على سنة جناك سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي ما قربانك دا ما خوارنك دا ما زكي فقيرات زكي فقيرات يركن اما بريا هرتشتي خالق خالق بخوازن درك على سنة الاستسقاء امجرات بجن روش قرتن وهيف قرتن تيساج دعاوي هي حياتته حتى لميج او قاسا مهمة قالوا جماعته تناخوش بيشتي لميج بكي تلبيا نكاري ترونشتي رونشتي نكاري سرجه خود رشكه توي نكاري بچاوي خو خدای خوشبیر وانکه لمش شکرکی خدای السرفی حیات هانه تدایکی لمش اوقع عبادتك مهمت حربه داشته لمشکی دو اقوس قرآن پیروز هم تخوین تل لمجکی وکا لمج حربه ده فقه اسلام دم جرات بين صلاة الخوف لمجا ترسي كو خدا بشكل كي بحثا ينك لمجا ترسي بتاني بحثا يكريه وني وهابكن تفكي دتاي بتشوكجي صلاة الخوف كام جرات بجن خدا قرآن دا قوتيه حرب جي تيتسال مش بكي خدا يخشبير وانكي لو رات حربه دا جي آلي كاريا خدش ترى لازمه قالوا انسانا لمش بشكل كي دي بفكرن لمش وقا ام كرديد بين سپاسي شكر خداي تبي يا ربي مالا تابا خداش يعني حاشا من كارش خدا ربش خداش ترازي اما حمد وشكر ترى ربي شما يا ربي تشعب دايما تجوه دايما تزمان دايما قلب دايما قرشكا دايما كذب دايما بشكي دايما توانه قوته دايما الخبر دمشم وبرج نادما قرشكي بر نادي تقرشكي بر نادي خداي تجبير وانا كد كفي خو تشيارد بيچدكي تذكي اورغان تكارو خباتت كن اگر کو خدا عز وجل ما اهمال بكم ناو دقيقه دا بمرن اما خدا ما اهمال ناكه بنت سيرو بري برفكي هات دولت ساكني نكر بخدمت بكري متفاتن قرتن حياه ساكني کو خدا قوتك ندم خوينا ما تشو جانم دا او قصد تشوته اما خدا تذكرت به خبره تجهبه اف قلبي هاني خوينه جميجي رادشينه تلياتا افچوك رادشينه جگرچكا ترادشينه جهر تشتي رادشينه چاوي ترايدشينه خدات که تقرش کی پر نادي خدا لمش يا لمش يا ربي شكر اشترت خداي من از عبد تمت مش بير وانا كريه لمش خداي اختيني بيراخو لوما خدا دبيجه جبونه ببيراني نام لمش بكن جبونه ومش بير وانا كن قالوا جماعه جرام في شكل تماشى لمش خوب كن لمش وكنا نفسك بجمره ليه بروبلم كما هي حفتاتي ام بيجن كما قال لك جاره ابي ام لمش كن ام راس ننن حيلة وشاشتي وخرابي ونباشي مهنة دقالك أم لما يشتكن ولماجي جرام راس بك كما أم حفتاتي درماني وي إسلامي بجم كا خدا جمارة بچه هواي قوتي قبل ما جاني وراست كو قبل ما كما مراسناك أمي إن شاء الله ويبينن جبوني كل ما جاما مراست بك ما دام خدا بجال لماش إنسان راست كو أم راس نابن دماكي عيبك ماذا هي أم كيماني كي دبي لما جاهاني دادكن يعني درمانه کی دکتر داتا دبی درمانه هانه ابي سر ايشاندنه لی اب حبانه تدخوي سرته ايش هاي دوامت که دماكي عيبه کی جي کی ده چما في حبه ايش سرته ندا سكناندن ام الدوي بقرن ان شاء الله خدا عز وجل طاعة عبادته ما قبول بك ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد يضرب به على كل عقدة ليلا طويل أي أرقد طويلا فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت أخرى فإذا صلى انحلت العقد كلها فيصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. صدق رسول الله فيما قال رواه الإمام النسائي وأحمد وإمام مالك. شارع برودرا بروفة سير صلى الله عليه وسلم وير ات اكزامبل هان سير نور در سوفر شيطان كومر ما انتو او ورکتن باغاش سون بانداجر او han gör 3 lösningar på deras huvud. Sov, det är lång tid. När han profeten säger när där vaknar för att göra salat al-fajr morgon tidlig och gör alhamdulillah och där på livet en gång till.
en löser öppner. Når dere tar wudu-vasker, andre og når dere ber, tre løser det som shaitan har gjort, som vi ser knyttet, det vi ser aqd, yani. Allah blir åpner, og dere den dagen til slutt er frisk og glad fornøyd. Men hvis dere ber ikke, til slutt av dagen, ikke problem, dessverre problem, også ikke glad, ikke fornøyd, og han er ikke i fred med seg selv. Hele tiden får problemer. Det betyr at når vi ber, Allah skal åpne gode dører til oss, og når vi ber ikke, problemer og dårlig liv. قالوا سلمان پیغمبر و هاد به علیه الصلاة والسلام دما كنت كيفن خو شیطان ته لسرسره و سه حب گره داوجه گره تدی باغاج اکتشته کی مرد چنته کی گره ده سه بنا گره ده یعنی سه گرک دبه راز قد سرحات اخرى نکه دبه سر سبه دما كنت شعبه قوت كن شيار دبن جمان المياه سر سبه اگر هم بجن الحمد لله و اشيار بوم اون بخوازن هرن دسمش بگرن شيار بو نواج دسمش لمج ون هر سه دما کو بکن اوان گریک یک شیطان سرسره و گری دایه جبانه و لمج نکن تفکی گریک ودبن کو گریک وبون دستونگی و ودبن تدی کلمشه هنه قید هنه دما کو ودکیت اور حتی دبه او انسانی هانه حتی ایواره کیف خوش دلیور حتی سفکه تشتی بخیر تن پیشاوی لو راش خاطر گوتی مرحبا خاطر گوتی مرحبا اشترا لدما کل مجنا که او رو حتی ایواره جانگرانه تنبلت و نه کیفا جراته نه کیفا انسان جراته دما تماشه سرچعوید کیجی ام کردیا خود بجن خزب سرچعویده یا نواکین و که جهنمی فرار کرد به عاجز نور خدا سرچعویداتنه افجی معناوی که الحیات ما بالمجه دست ببکه خدای عالم خیر و برکت دما که پارفوم الخوکی بینا خوشتته و دما که حیات ما بتاریک صلات بترک المجه دست بکه او رو حتی ایوار دور مزگرت یا که مرج نوا توالت کی درکت او قبینا کا پیس بینا کا معنویش انسانته او خدایش بجادت هر النب ترى ما ورحمه بجد قالتنا خدا لمجه دل ما شيرين بك لمجه ما قبول بك ام بجوان كسي كو هر دم لمجد كن طاعت كن لمجه کا پاک خدا قبول ك خدا بك نصيب ما ان شاء الله ام او ذريت ما ببن كسي بالمجد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا أن نؤدي الواجبات علينا اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ليلا ونهارا يا أرحم الراحمين وتقبل ما نقوم به من العبادات يا عزيز يا رحيم إنك على ما تشاء قدير اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان اللهم كن عونا لهم على أعدائهم اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا إنك على ما تشاء قدير يا عزيز يا جبار ارحمنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة شارع برود روی اسکال سامله پنگر انشالله فور